Okay, es fuckt mal wieder ab. Oder YouTube. Eins von beiden. Swadesh. Nee. Warum habe ich das? Aber naja. Was soll ich denn noch? Komm. Egal. Oh, ich rede mit Kargosch. Markaka, Rede Rasta. mit Kargosch. Tacha mama fulaiwa sumarish. Udam haguan. U mama wajab rasta. U udam sazdarwa malsh nugwar pashka. Udon Zertan. Rede mit Woga. Rede ich? Udam guardiarsan winja dam shwaikas. Chuanta draubars. Mi sharm hadars. Na sharm huyakam. Ma chuanta yakam. Udam guardiarsan. Chuanta sakmanina ja. To nawa winja chuanta damsham. Das verlorene Totem. Ay, Udon. Jarshna waicha su shayu chwanta taticha hawinja baudash. Winja santayam hanawa chwanta daha. Manaapa guam. Kalim hai usasakwi. Bist du Totem? Shrar wadar. Winja shwarga daha. Ustau maniaka takar. Wadar salwa daha. Pafi. Winja. Ja, Faulfluss. Okay. Woga. Irgendwo weiter weg. Warpan. Das habe ich fast kommen sehen. Barbar wajay. 'N 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 'n
Doppelt so mächtig. Marwa Paiska. Masz Paiska. Aishra Barsham. Na, lauf. Fußspuren? Hä? Oder ist das Fisch? Nein, ist das. Nee, das sind Fuß. Winja du Swadar Pafirsh. Kann ich das nicht untersuchen? Hm. Und jetzt? Also hier hoch. Hoch. Swargati Chabalbal. Arsquam. Okay, danke. Aber, naja, im Fall. Das ist ein Busch. Oh fuck. Nee, hey, geh doch weg. Guck mal. Der Ninja Wadar Susharo.
Schuschrei Dawson. Ah, nicht hier, ne? Komm, mach ihn fertig. Oh, oh nee, nee. Warum ist das da hinten giftig? Nie, nie. Puh. Ja. Für das wäre ich jetzt fast drauf gegangen. Okay, wieder zurück. Gut, dann haben wir das. Eins. So. Hä? Juhu, wieder eine mehr. Müsste ich. Der Sonne. Dann wird es nie weh.
Oh. Oh. Wow. Du hast dich überschwimmt vorhin. Der war nicht schlecht. Jetzt? Ja? Warte mal. Will ich aber lieber. Meets. Oh, oh Mann. Viel cooler. Ey, bleib stehen. Bin schon noch verdammt schnell. Eine schöne Abkürzung. Ja, gell. Komm ich nicht so weit. Oh, geht auch. Das ist bei mir nicht gerade.
Okay. Hm. Jetzt ist die Frage, ist es nur für diejenigen, die runterfallen? Oder gibt es da auch noch? Ach, weißt du was? Dann weiter. Ach, wie was? Hi, hi. Wow. Wow. Vollkommen. Ah, Blut? Um? Nee, meine Federn. Okay. Ist es das oder was? Er ist schon noch recht weit entfernt. Ja, ja, dann holen wir es immer zurück. Nette Begrüßung. Okay. Weiter kann ich nicht. Hätte ich gar nicht runter müssen.
Komisch. Okay. Voll sinnlos. Alter, mach dein Ding. Fuck. Jetzt haben sie mich gesehen. Ah, fuck. Das überlebe ich wohl nicht. Ah, nee. Warum? So, jetzt besser. Besser machen. Oh, arme. Also was soll's. Jeder muss mal sterben. Ach nee, ist jetzt meine beste Methode. Ja. Jetzt nehme ich das ganze Camp nur mit meinem Säbelzahn. Und mit der Eule.
Oder auch Drachen. Schade. Sind doch besser ausgedacht. So, dann stirbst du halt. Und das nächste. Los, Tiger! Boah, krass, so viel. Okay, wir sind doch besser als wirklich erwartet. Und ich trotzdem nochmal den Säbelzahn. Ja, dieser immer noch. Uharha. Hä? Ich habe eine Titte gesehen. Mach ihn fertig, Tiger. Haha, hast du Glück gehabt. Nie, nie. Dum, dum, da, 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 da. Jetzt noch mit dem. Tada! Kein Alarm ausgelöst. Ja, das war doch mittelleicht.
Oh, oh. Jetzt hat er. Gib mal deine Sachen her. Sushash. Sonst gibt es hier nicht wirklich was. Ach doch. Ach ja, ich. Billiger. Taxi. Wie viel in einem Tag? Hier hinten muss es doch was Gutes geben. Hm. Oh, ein Dachs. Oh nee, warte. Nee, hau ab. Nee. Oh Mann. Warum? Ich wollte doch ein Dachs. Vielleicht kommt er noch mal. Ach, egal. Ein andermal. Ah, warte. Yes. Fertig. Meins? Mhm. So hab ich einen Dachs. Was kann der? Okay. Ich gehe doch.
Hm. Haben wir anfangen? Ah, okay. So weit oben. Ich hoffe mal, dass ich komme. Tada! So leicht. Nichts Neues, Gutes. Okay. Uh, uh. Ja, dann muss ich wohl oder übel noch ein Wollnast packen. Ah, nicht. Warum? Das wäre doch cool. Das Wollnast. Ja. Wow. Habe ich mir aber schon fast gedacht. Genau nix.
Ja, wo ist es dann? Hm. Ach so, da. Mammuthaut. Weißwurst. Nee, das war doch nicht. Nashorn, wo bist du? Was? Genau, noch so ein Kack-Nashorn. Schlupfloch? Jo, bevor wir uns in das Schlupfloch wagen. Das ist mal wieder gewesen für heute, ne? Dann geht es entweder morgen oder übermorgen. Muss mal schauen. Jo, dann wünsche ich euch schönen Abend noch. Haut rein. Bis dann.